Umva ibintu bitandatu wakwitwararika bikagufasha guhindura ubuzima. Mu by'ukuri ibintu bitandatu ubashije kubyitwararika neza ukabigenderako byagufasha guhindura ubuzima mu kanya gato. Ikintu cya mbere, izere mbere y'uko usenga. Mu by'ukuri gusenga ni byiza kandi birafasha, ariko nshuti yanjye, imbere y'uko ufata umwanya ngo usenge, manza wizere ko ibyo uri kurasengera koko bizocamwo. Umanze wizere niyo Mana uriko urasenga, kuko nufata umwanya ugatangura gusenga mu by'ukuri atacyizere ufise, ukekeranya, sindakubesha bizorangira n'ibyo uri kurasengera utabirose, kuko icyizere aricyo gituma byose bikunda. Niyo mpamvu iki kintu cya mbere ugomba kuciremamwo, ukamanza ukizera, hama ukabona gusenga. Icya kabiri, umva imbere y'uko uvuga. Ukumva imbere y'uko uvuga n'ikindi gikurikira icyo nkubwiye ubwa mbere cyagufasha guhindura ubuzima. Kino nacyo ukumva mbere y'uko uvuga, mu by'ukuri cyagufasha guhindura ubuzima, cyane cyane mu mibanire y'abantu. Mugenzi, uguhuruduka cyangwa se ukuvuga ibidakenewe akenshi na kenshi birangira bitwononeye ubuzima. Niwitoza rero kumviriza cyane kurusha uko uvuga, mu by'ukuri ukamanza ukiyumvira mbere y'uko uvuga buri kintu, ukamanza ugafata umwanya ukiyumvira, sinkubesha bizogufasha guhindura ubuzima kandi mu mwanya mutoya. Ikintu kigira gatatu, injiza mbere y'uko usohora. Hari abantu usanga mu by'ukuri atangura kurya amafaranga ataranayaronka. Niyo mpamvu ugomba kwiga kwinjiza yaba amafaranga cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ukaza gusohora mbere wamanje kwinjiza. Ubugira kane, iyumvire imbere y'uko wandika cyangwa se imbere y'uko ukora buri kintu, manza wiyumvire. Think before everything. Manza wiyumvire mbere yo gukora buri kintu kugira ngo bikorohere kugikora neza waravye, mbega kino kintu ko ndagikoze gifise izihe ngaruka, gifise akahe kamaro. Iyo ibyo byose wamaze kubishyira en detail, birakorohera gukora ikintu. Ubugira gatanu, gerageza mbere y'uko ubivamwo. Mbere y'uko ucika intege, manza ugerageze. Uwutsinda ninde atsinda? Uwutsinda ni wa wundi ugira imbaraga zo gusubira akagerageza muri wa mwanya yakabaye yacitse intege akabivamwo. Ubwo niwo birangira atsinze. Uzobaza abantu bose batsinze ntabwo bagerageje rimwe kabiri gatatu nk'uko byumvira, ahubwo bagerageje igihe kirekire batsindwa. Bamwe batsindwanye barabivamwo, nibo bisa batsinzwe, ariko bamwe batsindwanye bongera baragerageza, nibo baba abantu batsinze. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma twasorezaho, nuko ugomba kubaho mbere y'uko upfa. Ntihakagire ibintu bikwica muri wewe, wamana agahinda, wamana umubabaro, uvuge ati mbega kubera iki nabayeho, kubera ko ibibazo byose biba kuri jewe. Oya, manza ubeho. Uko kubaho nako manza wihe amahoro, manza wihe umunezero, manza wumve icyanga cy'ubuzima. Mu by'ukuri uwo kubarira ati uyu munsi nyene ugiye gupfa, uwo kuba ati uyu munsi ugiye gupfa, ndazi neza yuko ayo masabo waba baguhaye imbere y'uko upfa, wowe utangura kubona ubwiza bw'isi, wowe utangura kubona uburyo isi ari nziza, wowe utangura kubona uburyo abo mubana ari beza, wowe utangura kubona uburyo abana bawe ari beza, wowe utangura kubona uburyo abavyeyi bawe ari beza, n'ibindi nk'ivyo. Ugomba kubaho rero ukishimira ibyo ufise, kuruta kwama warapfuye mu kwipfuza ibindi, mu kubura amahoro kubera ari ibindi utararonka. Ndagushimiye gufasha umwanya wawe. Nimba umbonye on TikTok kanda follow, nimba umbonye on Facebook kanda follow, nimba umbonye on YouTube kanda subscribe. Ariko kandi aho wambonye hose ndaguhamagara kuri YouTube, kuko ariho waca ibiganiro byinshi kandi birenze ibi ngibi.